Dragi gledatelji, pred nama je premijerna sezona Sim GT serije. Vozači iz cijele regije pokazali su svoje vještine kroz kvalifikacije. Top 46 vozača, 23 tima. Boriti će se za naslove ukupnog pobjednika, pobjednika amater klase, kao i timskih pobjednika. Spektakl koji će nas držati napetima narednih mjeseci. Ovi timovi donijeti će nam duele, bespoštednu borbu, fair play i odličnu zabavu. Baby Godzilla, Nissan GT-R, Tutić i Dobrović, Čadež za Varko Racing, Lamborghini Evo, Milivojević i Negić, Crash Team, Bentley Continental, Vugrinec i Pindrić, Digit Racing Team, Nissan GT-R, Simić i Matika, Dan Sim Racing, ERC Porsche 911, Babić i Zver, Fana Racing Team, McLaren 720S, Durlen i Knapić, Karting Centar Podgorica, Porsche 911, Sjajni Pavičević i Tošković, Kopše Racing Team, Audi R8, uvijek uzbudljivi Rok i Edo Kopše, Miljević Racing, BMW M6, Marko i Ivo Miljević, NK Kompeticione Aston Martin V8, Živković i Jozef, NK Racing Mercedes AMG, Fenomenalni Janković i Stamenković, Off Logic Team, Porsche 911, Dizdarević, Berinić, ONV Racing Team, McLaren 720S, Obradović i Hruševar, Pink Panther Team, Mercedes AMG, Krstinić i Zlatko Pavlović, Pirate Racing, Porsche 911, Mikšić i Borovec, Roadrunner Racing, Mercedes AMG, Prgomet i Milutinović, Racing Team Srbija, Audi R8, Bidenović i Jevremović, Smooth Operators, McLaren 720S, Nočibob i Pancirov, Sparko Racing Team, BMW M6, Humljan i Marković, Tim Beli Potok, Ferrari 488, Ilić i Kostić, The Last of Us, Ferrari 488, Hita i Košak, Xeno Provider Collective, Aston Martin V8, Radmanović i Grabovac, Yellow 46, Audi R8, Brlas i Modrušan. U organizaciji Dan Sim Racing i eSports Racing Zone. Jedna jedina Sim GT serija. Vidimo se na stazi.